Milarte tam tak fuan khom china events rang soisen lo kumtinin a oma Milarte khom zinga langsar ber ni turin Hollywood A-list celebrities te hian designer thiam ber ten uluk em antuan thomto anin belchin red carpet a anin thuamnal theichin em wanga fans nei ta rui soitur la antam award semna movie premiere Met Gala heng events te hlotlin na te na pakhat chu an red carpet hi anive tlatani chuti la yin red carpet fashion hlotlin na phena hian thil tam tak alawin phum ruve cheu mai he video a hian red carpet fashion hlotlin na Thuruk Milarte ishat an lauruk em te kan en haudon ani pakhatna body tape celebrities tam tak te chu red carpet anin thuam dan wanga soikai hat chin ani a chung zinga fakhlo ber te zinga mi chu Kim Kardashian hi ani ome athom no hak chin te a makeup te a kong fek moi tak mai te among le ombor na zet mai te hi red carpet a chuan chu reng hian soizui a hlo thein fashion icon ti te ani hiala hetiang taka chelawa alan theina chan hi cosmetic surgery chau hi ani bik lawani Kim ke hian red carpet a moi taka alan theina chan chu body tape ani thu asoya body tape hi anu te budom chaunan a manruk reng chin thu asoya tha ati hle ni turani athom no brand skim sa po body tape hi tel ania reviews po a thahle ani pani na facelift tape celebrities te hian an mit te an biang ki moi tak mai te an khabe kwal dik zet mai London surgery tel mia silawa an thak kwal chin dan hi ilongai ven ve riau chinem makeup wangin mel hi chu alang dang theite meu mai ma se enga tinge an makeup I copy po in an ma ni anga ilan ve thei ngai mi alo amak thei e mai de ro celebrities te mel ti danglam tur hian makeup chau hi man alo ni hau lo maya sangni sompali khan superstar Lady Gaga chuan abiang ki chiang takle a mai mar mam han maya alan theina Thuruk chu facelifting tape ani thu asoi chhuaka facelifting tape hi sellotape angdeu ne in mitsir le bekvela te mai potmar turin bel ani china mai ti lante deunan po atangkai hle ani Lady Gaga hian face tape han bela samlem han vo avel te chu rilruti tholna thatak angmaya angai thu asoya aban san ngai lo tur thu asoi bok pathumna shaule khola celebrities tam tak chuan thomno hak le phel ol sam tak ji paremo korkil emo an hak mai chin la yin then khat chuan thomno tai thatak thok po alak theidon em ni ti tur khopa tait hak an du china mani in shem rang mai hi nuam an ti zong tak te po ani mana an thuam in bel hi atai thei ema wang hian an hak la ye thwinan te angai hial chinani Kardashian Jenner laizon te po hi tait lom ve reng hi an nia Kylie Jenner po in a u te nung su hin atok manglo khopa tai thom to a hapeka Kylie Jenner hian sangni somni pakhat khan persons benefit kumtin an nei chin voisom sari panina achim tumin Jean Paul Gaultier design korfual tight fitting chu a ha a he Korean jipar nei ve ma se chu jipar chuan a ombor a jip thleng thei ta hau lo maya tu emo wan thui ne so zat mai chuan a ombor atang hian chiaw le khol la in a thui phui ta top mai ani palena moza hi chu ni tin thom no in bel te jinga mi ania thil engi modang lam takpo ani shan lo ma se red carpet in London chuan moza te po danglam de man angai chang om ve chinani thomno moi tak hama se celebrities te po hian amil tur phei khok than hi harsa anti ve thau maya chuta an thomno hak chen khat te la chu atang aki koi kwal chin le bok nen ti ngai na vak hi a om lo chin hle ani ome sangni somni pania Euphoria season 2 tana photocall nei ani lai khan Zendaya chuan korfual dum le var chia le muzafar ne na a in post na video chu social media a uploada athalak ron chuaka chuan Zendaya muzafar chu kortlang ang che in aron langa Zendaya hian amang chang shiat na hi achiat lo pui hle ani hei mai alani lo Zendaya chuan a in cheidan ne na in mil tur phei khok athan thei mai lo wangin muzalong hian a omtak mai thu a soi zui nge ani pangana income sana Zendaya in phei khok po abun lo la hin athin la ya ero chuan phei khok bun satlia atum lo vele tlat thung Tom Holland chuan asan zong wanga aza deuh chin thu so hin phei khok pum abun chang phei chuan income sana tur awwa del chen ni in asoya
heng income san na hi insol chi khat ni in aki artui lam acha china Tom Holland chau ni lovin Robert Downey Jr. po in Iron Man lema achan lai khan alo mang chin bokani Tom Holland hi fit nga le in chiriat ni in pate chia chu ni lo ma se amel alang no pang box sinen playroll te hi a ang china ama po in hetia playroll te angalan hi nuama ti big viau lawaniang a income san lo po in alan len deu theinan abula ding te a hin camera a nai deu chin ti thu sakin hetia camera nai deu hleka adin hian anung lama mi te chu ama a hin tlemin anlo lang te deu china ate zia asiat lo deu ni in asoyani parukna vur hi kholum laya in von dai nan ringot hian alo tangkai bik osong lo maya mitam tak chuan an skincare routine a vur an lo tel ve tat mai Riverdale atanga mi te shiatlar Madeline Patch po hi vur tangkai le tha ti te jinga mi ania eng events po chim don se a makeup ti ma in vura amai ade chin thu asoyani voktan a skincare routine atarlan tumpo in amai pom ti re nan vura a inde chin thu so yin vura inde na tura siam products te amanga hetiang products nei velautan po vur tui vota second som ni vel in cha turin aronani vura inde hi acha ani ti hi ama mai ni lovin beauty gurus le skincare lama tui mi te chuan anlo soina save hle boka anmit noi vura de te Jade roller fridge da vo a inzu tele thirfian te freezer zan khwa ada vo nuwa jing tho veli a inzu te chu mai pom le mit pui ti re na na cha in mi atilang fresh ni in an soyani pasari na monglem celebrities le celeblem lo zinga po monglem hi chu thil thar te chiam ani lawa kanui te po hi azat hazadeu ma se nui chan em kanei ti ka soidu lawa monglem kan ti mai na in mongbel cha na te poni mayang chu celebrities tam tak hian an pian pui thut chan hi an lung oi pui vek bik lem lawa monglem hi an mang war fu a an za pui shan lau bok chutiang celebrities zinga monglem man soi she me lo te zinga pakhat chu Christian Bale hi ani a Sangni som pasari Golden Globe Awards semna a atel don chumin Instagram lama ain chei ma thalak posin mongbel chana but bats to atar langa ahan in chei zo mek chuan a chelovin amonglem po chu atak nen asha chan theibik me alavania pariatna nutelem monglem ang che in nutelem chicken cutlets ti po hi celebrities te chat lo na thuruk pakhat ani ve a nutelem po hi engdang ni lovin bra cha deu ani bera bra angin tang le shui anei ve lova a khau lovin che zong po a in son mai lovin nget takin nute adoma bra no shan ngai to lovin ombor siam nan atangkai hle ani Modern Family a Hailey Dunphy anga inlan Sarah Hyland po hian sangni som pariat Golden Globe Awards semna atel chumin nutelem le spandex patni ngot a hak thwa thu asoya award semna a hian a chelo hle a ama hian soi chuak lo phaise chuan nutelem ani ti tu man kan shat pui lem lawang pakwana shapewear le spandex The Office entry nemo The Mindy Show entry te chuan Mindy Kaling hi kan shefe kang chu Mindy hi comedian lar tak ni in afiam te tho chin dan dry humor le ngal tak tak athila soi chin dan wang te hian milom a hlo hle a Costume Designer Award semna a atel don chuma a in bo sai lai thalak shapewear taipor khutur le kong sheng fek tur chi a hak na chu IG lama a posa fans te chuan an lomin moi taka alan thei chan zep kwal vel lawa tlang taka alan tir mai chu an fak hle ani Mindy Kaling chau ne lovin kim ke po hian shapewear le spandex si amang tangka yin a brand skims tia po a chop chuaka mong tilang hlai deu chi te thlengin a kol veka tomno tai deu hle khan ha ka taipor khu nan le khel ti len nan te a tha hle ani somna jeggings kumsang ni chhovela lar legging jeans ang deu jeggings kha kan la chia ang chu red carpet celebrities tam tak ruala in London chuan jeggings lo hak big truth chu tumlo dewalan sarna ani nge yang ma se Jamila Jamil chuan jeggings hak chu poi atilo se hle ani sangni som pakwa a Golden Globe Awards semna a chuan Jamila Jamil hian korfua sendang moi tak mai chu a ha a chumi nuaya chuan jeggings se a habok hetia ain thuam chan hi USA Today yang komna a chuan khowot nuaya shi dewa adu lau thu soyin fashion wang mai maya tor atum lau thu asoyani lerin khovotan shelo ti ani la yin vot twar kher lau po in ler dan kong a omzel thau chu ani hi som pakhatna laser multify
Met Gala hi kumkhat chunga red carpet events puiber tia chalngam ania A-list celebrities te in hmukhawm na ni in budget po asang thei khop mai Met Gala asom ni chu celebrities tam tak tan po in ti theina tham ania hetianga celebrities fuan khom na ni ta chu rol pol laute lanchiat te lavin anchang thengang mai Ashley Graham phei chuan laserin anar ko multe ati fai tir hialani chumole Ashley Graham hian red LED light therapy le oxygen infusion te poti in heng treatment te hi vuntilang hnum chi le vunchwar tur ven na chi te an ni hloma skincare pangai a hin vunnat na enkol na thil te po a angzok hialani sompatni na muchunga kar chuan events lian thamakal chuan thomna chwar in bel chu kan du bik hau lawang uluk takadar kar tam fe induan hnua kan thomno in bel tur alo chwar phei chuan alung oi thak lo thin hle maya Jennifer Aniston po hian sangni somni Golden Globe Awards semna a khan silk var fual na set mai chu ha a silk te chu achwar do si achwar langsar box si Jennifer Aniston po hian a silk hi achwar hlau em maya award sem ani na mun pan tura achuan na kara po chuan amu hialani Jennifer hian a motor chuan na a amulai thalak chu po sin engma chwar tur omlo tura du chuan aboi thak venek mai ti in caption anei tel bawk som pathumna phekhok lian events lian thama reng chuan sam makeup le thomno te hi an poimo in minchoi tu emo mingchan na thlen tu anni theya celebrities te tam po in uluka nga hin dakar tam fe in cheya hun man angai chinani thomno moi tak in bel chuan phekhok poimo sia chu kan chewang ma se phekhok te hi chu anlo te tham deuh bok nen an langsar lutuk lo le loya red carpet thala tu ni lo phei chuan celebrities te phekhok bun hi chuan kan mit ala lutuk shan lo chinani ma se chik tak maya kan en chuan celebrities mei chi ho hian phekhok an bun tok aya thol deuh shet vek an buna Meghan Markle Prince Harry nu pui ngei po hian phekhok thol deuh shet abuna hei hi achan chu an phekhokin an ke ano natlo na turani heng event sa te hian midang bia a kalkwal velemo rei tak tak din reng te angai china wangin phekhok thol deuh hlek bun har lo tok vel hi an thlang ta chinani chompalina mitmul chaina full makeup ti don chuan mitmul chei chu angai nge ya ma se makeup atan chau lo po heng mitmul chei na ho hi man an ni fawani Kardashian ho hairstylist Jen Atkins pei hi chu samsiam na mitmul chei na man war tak mai ani a Jen Atkins hian a client Kardashian Jenner Lezon ho sam asiam hian mitmul chei na mangin an samlang thol lu tukemo langtlem lu tuk khunan an lu leile sam chawna bulvel chu achai thinani sompangana botox mai zur le chuar te ti marnan botox siman ani china Ashley Graham in Met Gala a inlan tura laser manga anar ko mul ati fai tir thayani chuan engwangin nge celebrities dang te hian an mai ti marnan botox manan tum lau lemang Chrissy Teigen po hian award semna a inlan donin botox chu atinge ya ma se mai lampang khoi marnan chuan ani hau lo thung Chrissy Teigen chuan azak noya botox si atile tlat maya Twittera botox atila hi posin tuna chuan silk kora ka than tlang to lawang alan ang ai hian analo ma se laser mangin ka zak mul ka ti fai tir zau chawa kana tor theina hi asang phian ani ma na ati ani le tuna chuan Milarte lan nal big em na Thuruk kan cheta a Milarte news clear tu te chu clear velo te ai chuan chelo fal shet vekang o ole hunman nuam vek ule